Bon, tuko tena le 2, tuko le 2/11/2025. Tuko ku projet ya Mungombe, projet yetu ya bananier. Nadhani migomba hizi ziko zinapandiwa. Alors tuko tunatembea namna gani? Ni kusema migomba zilipandiwa mbele, na jinsi migomba zilishapandiwa, tunaanza kuya sana jembe kwenda na pisha, na njoo tuko tunapanda sasa. Sasa ukiangalia nyanya hizi zenye zilishapandiwa, donc ndio tulijikutaka tukikimbilia kusema tupalilie mbele kisha njoo tupande, bitatukutesha. Kumbe tutaenda na panda na njoo tuko tunapalilia sasa. Sasa tukiangalia humu deja nyanya zishatobolewa, lakini unaona mungali pori hapa. Sasa jembe inataka anza kukia na pita mashina za nyanya hizi. Bo mgomba hii deja zisha kamata mgomba hii, donc hii ni linye ya mgomba. Bo nyingine linye ile mwi kwenda na panda na jembe iko na pita, na njoo vile tuko tunaenda tunapalilia sasa pole pole, na njoo tuko tunaenda tunapalilia. Donc kwenye tulishatia mbegu ya mgomba na nyanya au tomate, na pale pale tunapitisha hasa jembe pour shamba yote ikuwe inaonekana sasa inatakata. Njoo system tuko tunatembea mwayo. Sasa gisi ukiangalia kote ya huku kote kulisha kuwa propre. Geuza kamera ngambo ya huku. Huku deja kulisha kisha chipulio. Tuona deja nani tomate zile kule. Jusi tunagabula njo maparti. Alors migomba tuko tunaenda tunasafisha pole pole. Njo kitu tulipenda kutuonesha ile. Kazi ni pole pole. Haiko kukimbia kukazi njo kuimaliza, lakini inabidi kwanza kazi iwe ndani ya moyo, na wakati iko ndani ya moyo inasaidia kila kitu kinaenda bila tatizo. Asante.